Kigali yanyomoje Gitega nta biganiro twagiranye ku bakekwaho kudeta muri 2015. Umubano w'u Rwanda n'u Burundi wongeye kuvugwamo amagambo akomeye cyane, aho perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye avuga ko u Rwanda rwasezeranyije u Burundi gutanga abantu bakekwaho bari muri kudeta yo muri 2015, ariko Kigali yo yabihakanye yivuye inyuma. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Jean Patrick Olivier Nduhungirehe yavuze ko nta biganiro u Rwanda rwagiranye n'u Burundi muri uyu mwaka kuri iki kibazo. Akandi avuga ko ibyo Perezida Ndayishimiye Evariste yavuze byatangaje cyane u Rwanda. Ati none se ni iki kiri hagati y'ibihugu byombi? Kuki ikibazo cy'abakekwaho kudeta yo muri 2015 gikomeje kugaruka, kandi byo bivuze iki ku mubano w'u Rwanda ndetse n'u Burundi? Reka byose tubikurikirane gatanu kuri gatanu, aho muri iyi nkuru yacu tugiye kubazana amakuru mashya ajyanye n'umubano w'u Rwanda n'u Burundi, ibihugu by'ibituranyi bimaze imyaka bitumvikana ku bibazo bitandukanye by'umutekano n'imibanire ya politiki. Iki gihe ikibazo kiri kuvugwaho n'abantu u Burundi buvuga ko bakekwaho kugira uruhare muri kudeta yo muri 2015, aho perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye aheruka kuvuga ko u Rwanda rwigeze kwemerera u Burundi ko ruzabatanga abo bantu. Ndayishimiye ibyo yavuze ko igihugu cye gitegereje ko u Rwanda rushyira mu bikorwa ibyo rwemeye. Ariko ku Rwanda rw'u Rwanda, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Jean Patrick Olivier Nduhungirehe ko ibyo bidahuye n'ibyabaye mu biganiro hagati y'ibihugu byombi. Yes, rero reka mbikuvire imuzi n'imuzingo, nawe kanda subscribe wowe utarayikanda, kandi ukomeze gusharinga ibiganiro byacu kugira ngo gahunda zose zikomeze kugera neza gatanu kuri gatanu. Mwikaze in the Quick Times News. Mu kiganiro Perezida Evariste Ndayishimiye aheruka kugirana na BBC Gahuzamiryango, yavuze ko ku kibazo cy'abantu u Burundi bushinja kugira uruhare muri kudeta yo muri 2015, Perezida w'u Burundi Ndayishimiye Evariste yavuze ko u Burundi bugitegereje ko u Rwanda rushyira mu bikorwa ibyo rwasezeranyije. Agaragaje ko ibihugu byombi byigeze kujyana ibiganiro kuri iki kibazo mu mezi 6 yarashize. Ibivuze ko ku ruhande rw'u Burundi hari icyizere cy'uko yazo cyabo bantu kigeze kuganirwaho n'u Rwanda, kandi ko hari ibyo Kigali yari yemeye gukora ariko u Rwanda ruvuga ibitandukanye. Nyuma y'ibyo rero, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Jean Patrick Olivier Nduhungirehe yabwiye ikinyamakuru The New Times ko nta biganiro u Rwanda rwajyanye n'u Burundi muri uyu mwaka ku bijyanye n'abo bantu. Nduhungirehe yavuze kandi ko nta masezerano mashya yigeze abaho mu mezi 5 ashize nk'uko Perezida Ndayishimiye Evariste yabivuze. Ku ruhande rw'u Rwanda rero nta biganiro byabaye muri uyu mwaka byihariye ku kibazo cy'abakekwaho kudeta yo mu mwaka wa 2015. Nduhungirehe yavuze ko u Rwanda rwatunguwe no kumva aya magambo ya Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi. Yasobanuye ko ibiganiro bifatika u Rwanda n'u Burundi baheruka kugirana byabaye muri 2023, ariko nabyo ntibyatanze umusaruro wari witezwe. Ibiganiro byo muri 2023 rero, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Jean Patrick Olivier Nduhungirehe yavuze ko u Rwanda n'u Burundi baheruka kujyana ibiganiro bifatika muri 2023, ariko icyo gihe hari ibyo u Burundi bwari bwasabwe nk'uko Nduhungirehe abivuga bitubahirijwe. Ibi ni ingenzi kuko bigaragaza ko nubwo ibihugu byombi byagiye bigira ibiganiro bigamije gusubiza umubano ku murongo, hakomeje kubaho ibibazo bituma ibyo biganiro bitagera ku musaruro wifuzwa. Ikibazo rero cy'abakekwaho kudeta yo muri 2015 nacyo kiri muri ibyo bibazo. Nta biganiro twagiranye muri uyu mwaka, ibyo ni ibyatangajwe na Minisitiri Nduhungirehe, aho yavuze ko u Rwanda rwatangajwe cyane no kumva Perezida Evariste Ndayishimiye avuga ko mu mezi 6 ashize ibihugu byombi byagiranye ibiganiro kuri iki kibazo. Kandi rwa Kigali nta biganiro nk'ibyo byabaye muri uyu mwaka. Ibi rero bituma habaho ikibazo gikomeye. Niki cyatumye Perezida Evariste Ndayishimiye avuga ko hari ibiganiro byabaye mu gihe u Rwanda ruvuga ko nta biganiro byabaye? Kugeza ubu impande zombi nirumvikana kuri iyi ngingo.
Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Jean Patrick Olivier Nduhungirehe yavuze ko ibiganiro bya nyuma byabaye mu Kuboza bitibanze ku kibazo cy'abantu bakekwaho kudeta muri 2015 ahubwo byibanze ku ngaruka zifatwa ry'umujyi wa Uvira ndetse n'uburyo ibihugu byombi byashoboraga gufasha mu guhosha umwuka mubi wari watangiye gututumba hagati yabyo. Bigaragaza ko umwana w'u Rwanda n'u Burundi udashingiye gusa ku kibazo cy'abantu bakekwaho kudeta, hari n'ibindi bibazo binini birebana n'umutekano w'akarere n'ubundi bikomeza kuganirwaho n'impande zombi. Kuki u Rwanda n'u Burundi bafitanye ibibazo? Umwana w'u Rwanda n'u Burundi umaze imyaka uri mu bibazo. Ibihugu byombi byagiye bishinjanya ibikorwa bishobora guhungabanya umutekano w'ikindi. Ku ruhande rw'u Burundi, Kigali ishinjwa gutera inkunga imitwe irwanya ubutegetsi bwa Bujumbura. Mu mitwe ikunze kuvugwa harimo Red Tabara. U Rwanda rwagiye ruvuga ko u Burundi bukorana n'abarwanyi ba FDLR ndetse n'imitwe itwaje intwari ikorera mu Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi birego byombi byagiye bigora cyane inzira yo gusubiza hamwe umubano w'ibihugu byombi. Ikibazo cya kudeta rero yo muri 2015, reka turebe impamvu iki kibazo cya kudeta kigifite uburemere kugeza uyu munsi. Mu Burundi kudeta yo muri 2015 yabaye mu gihe igihugu cyari gifite umwuka ukomeye wa politiki. Kuva icyo gihe abantu bakekwaho kugira uruhare muri ibyo bikorwa bagiye bakomeza kuba ikibazo mu mubano w'u Burundi n'ibihugu bitandukanye byo mu karere. Iyo Bujumbura isaba ko abantu batangwa ibivuga ko ikibazo kijyanye n'ubutabera n'umutekano w'igihugu, ariko iyo Kigali ivuga ko nta masezerano mashya yabayeho kuri icyo kibazo, ibishyira imbere ukuri ku byerekeye ibiganiro by'ibihugu byombi. Niyo mpamvu amagambo y'abayobozi bombi afite uburemere muri diplomasi bitewe n'ibyatangajwe. Ariko nanone turacyakomeza kwibaza kuki leta ya Gitega ikomeje gushyira mu majwi leta ya Kigali vuga ko aribo bafite abo bantu bagize uruhare muri kudeta, kandi bakavuga ko bari banemeranyijwe ko bazabatanga, ariko leta ya Kigali ikaza ivuga ko abo bantu mu masezerano basinyanye n'abarimo kandi ntinemera ko ifite abo bantu. Ese hari amahirwe yo kubonana? Nubwo hari ibyo kutumvikana kuba ibihugu byombi byaragiye bijyana ibiganiro mu bihe bitandukanye, bishobora kuba ikimenyetso cy'uko hakiri inzira ya diplomasi. Ikibazo nuko ibiganiro byonyine bidahagije kugira ngo umubano wongere usubire ku murongo. Impande zombi zigomba kugira ibyo zemeranyaho ku bibazo by'umutekano. Ikibazo cy'abakekwaho kudeta muri 2015, ikibazo cy'imitwe yitwaje intwaro, ikibazo cya FDLR, ikibazo cy'umutekano mu Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi cyane cyane ikibazo cyo kwizerana hagati y'u Rwanda ndetse n'u Burundi. Ikintu gikomeye cyane ku mubano w'ibihugu ni icyizere. Iyo igihugu kimwe kivuga ko cyasezeranyijwe ikintu, ikindi kikavuga ko nta masezerano cyangwa ibiganiro nk'ibyo byabaye, bigora cyane inzira yo kubaka icyizere. Ni nayo mpamvu amagambo nashimiye na Nduhungirehe batangaje akwiye kurebwa mu buryo burenze ikibazo cy'abantu 15 cyangwa abantu bakekwaho kudeta. Agaragaza ikibazo kinini cyo kutumvikana ku mateka y'ibiganiro by'ibihugu byombi. Muri make rero, Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yavuze ko u Rwanda rwigeze gusezeranya u Burundi gutanga abantu bakekwaho kugira uruhare muri kudeta yo muri 2015. Ariko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Jean Patrick Olivier Nduhungirehe abihakana yivuye inyuma. Kigali ivuga ko nta biganiro byabaye muri uyu mwaka kuri icyo kibazo, ndetse ko ibiganiro bifatika biheruka hagati y'ibihugu byombi byabaye muri 2023. Nduhungirehe kandi yavuze ko ibiganiro bya nyuma byabaye mu Kuboza byanze ku kibazo cy'umutekano bifitanye isano n'ifatwa ry'umujyi wa Uvira ndetse n'umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi. Ibi byose bigaragaza ko nubwo hakomeje kubaho ibikorwa byo kuganira no gushaka ko uko umubano wasubira ku murongo, ibibazo bikomeye biracyari. Ikibazo cy'abakekwaho kudeta yo muri 2015 cyacyari ku meza, imitwe itwaje intwaro kiracyariho, kandi umutekano w'akarere ka Afurika yo hagati n'ibiyaga uracyari ikibazo gikomeye. None se wowe ubona iki kuri izi mpaka hagati y'u Rwanda na Gitega? Ese ikibazo cy'abakekwaho kudeta muri 2015 gishobora kuba kimwe mu byafasha cyangwa bikongera kubangamira umubano w'ibihugu byombi? Ngo duhe igitekerezo cyawe hasi muri comment. Reka mbashimire cyane ko mwakomeje
kubana natwe kuri The Quick Times News. Ubwo tunashimira n'igitangazamakuru The New Times twagiye dukoraho amakuru amwe n'amwe, BBC gahuza umuryango kugira ngo tubagezeho iyi nkuru isesenguye kandi icukumbe. Twe turi The Quick Times News, umuntu n'imigisha nyagasani atanga gukomeza bane namwe.